MP BIMOL AKOIJAM na Parliament ta FONGDOKHIBA WAFAM LANNA LEIBAK MIYAMDA UHANKHIBA adu BJP na AMUKKA HANNA Sengdokfam Thok Haina MANIPUR PRDESH Congress Committee MPCC gi na demand Tourakli hiram asigi matangda ngasi Congress Bhavanda pangthokhiba paugi mifam amada MPCC gi Working President oiriba TH Debabartana haikibada ngarang MP BIMOL AKOIJAM na Parliament ta FONGDOKHIBA wahai kharada BJP gi wangangloi ani haibadi Kekerbam Sarat Kumar amadi Mayangangbam Suresh Anina LANNA allegation tawduna FONGDOKHIBA adu LEIBAK thibani khul ngakpa singbu Congress na natraga MP na khulai paibo oina uhankhiba leite maram aduna MP na FONGDOKHIBA wafam adu munna taraga BJP na amuk hana Sengdokfam Thok inkumja lising ani kungamari gi Manipur gi budget session da governor gi speech matungda Congress party gi deputy CLP leader K Ranjit nasu khun ngakpa sing asi kannabagi damak loan ama semnaba house da pukhatpa leikhrabani haike Punga ko soin thokla ni haji uji phaba kanda honorable chief minister na let lo ni phirep se kari ni punga ko phaba kanda phaba di pharo inquiry investigation taw ko ko thado pa instruction pi ngam de kai hujenu ma gi jere party men jing na BJP men jing na chief minister chanare amuk so hairi law and order na center na paire aduga administration na akoi na tawri state na tawri chibo constitution da karma hum da yawge article 355 invoke to gi paper order le ga di amne ba adu su mase tawna de ba tawna tab du ne ba tawngam da le ji ana punamak se koina tension jaraga asigumba matong thok to press conference chingba nam da tawba aduga pajabu na na lamji LANNA lamjing no hono punama se Congress party na hakna lawi amusung condemn tawi matung dama na tawdana ba tawraga de koi party ge legal sale da kari da tawlo koi chap chan individual singa do sai ge honorable 355 matam da honorable CM na house da jana de hai gi badu jari hai na ngasi ti taraga de BJP party na makoi ge wangang loi ani gi mathai da kari action lakhot da ge hai bi oi ju yengi ni aduga Kaigumba matik chaba lokhat action lokhat pang ngam the party ase pathong hok to ba oidaba ngam de encourage to party ne logani